E whai whakaro ana te kāwanatanga kia kaua ngā ngahere rākau rāwa hōpēnei ngā ngahere paina. E taka iho ki raro i tā rātou rautaki mo te nui o te hauwaro e rere ana ki te āhuarangi. Hei tā rātou ko te ngako o tēnei whakaro kia kaua tātou e whirinaki rawa ki te paina. Engari hei tā etahi kaipupuri whenua Māori o te hiku o te ika e hia miriona tāra ka ngaro i a rātou. Anei rā Aharata Brown. Kei tōna rua tekau mātahi mano heketea te nui o tēnei ngahere paina i tapa, ko te ngahere o te aupauri. Whati wā rātou tuara, well, they're breaking the linen, he mea whakatoa marron grass. E whanga iwi o muri whenua ko te aupauri tētahi e whiwhi pūtea hauaro ana mai tēnei ngahere paina. Per hectare, 128,000. Straight away we'll lose that. So for 1,000 hectares, we'll lose 128 million. That's over 50 years, so that's a tragedy. I whakatongia atua tahitia te ngahere o te aupauri e te kāwanatanga i te tau ono te kaumarua. E tau ai te noho o te whenua. Ano te tau rua mano te kaumarua, ka hoki ngā hea o te aupauri maroto i te whakataunga tiriti. Not only aupauri, so soon enough you're going to get all of the iwi of te taitokerau te hiku and pushing the same argument in the same way. Because again, it comes back principally to making our own decisions about our own future. Hei tā te minita i ngā take āhuarangi e hara ko te waihoinga ngahere paina mo te wāroa te whakautu tika. If you're going to have lock and leave permanent forests in the emissions trading scheme, creating these long-term solutions, I think everybody would prefer that those were indigenous forests rather than exotic monocultures. Mauga tariwhati tino mauga o tēnei kānga. Ki te tonga ki konei ki manga taipa te raki o Hokianga, e ko tahi mano eka e puritia nei e ngā whānau Māori. Ko te nuinga o te whenua o konei e tū tono hoki ngā rākau takitaki. Ka hore anō te kāinga nei kia riro pūtea hauaro i raro i te ture o te wā. Me utu mātou. Roa te wā e noho pohara mātou ngā whānau te kānga nei. Hore kau e mahi, ka he traira mātou ki te whai oranga, pēnā ki te māra kai, whakatonga kai engari. Ko te nuinga o te whenua, hore kau he pūtea. Ki pai ana te whenua i ngā rākau e wawatatia nei e te minita take āhuarangi kia whakatō, e ngari te ngari i te kore. There are things that you can do to increase the carbon storage in those pre-1990 forests. For example, if you get rid of browsing predators that cause the degradation of that forest, that adds significantly to those forests as a carbon store. Currently that's not recognised in the emissions trading scheme, but we would like to find a way that it can be. Getting your land into production, so they created farms. 100 years later, they're saying, cut all those trees down. You need to be planting trees again. E tuwhera ana ngā tāpai ngā kōrero mo ngā prene ngahere paina nei, tai atu ki te rua te kaumarua o Āperira. Harata Brown, Te Karere.